bây giờ mình hay cookie mình ai bỏ được nè freedom là sovereignty in một nhiều là sovereign rights cái này ta chứ là năm mình xem thế na hiểu thế na gam mình xem thế na gam mình hiểu thế na bây giờ sovereign rights cho in này như khối tiền là như tiền dầu hiệu cái tiền là ok na dầu mi hiệu cái tiền là ok xin cái tiền là ok cookie cái tiền là ok rồi agam chu cookie to kikil be ya chu cookie chu man cha agam chu la do ngai khu do ngai chu bây giờ khu do masala wa na agam gu thì mà mình chung hana ki la ki chu bu cha chu odin kan li thief chu chu ki te ho si ki to ko ma cookie mina hi movement i bor ba le thei ding hi ti bai a het do ngai mitam tai ni la danin cookie te ithil to hi mấy lấy tiền sung là bỏ xí này bù vin mấy lấy tôi là cái nạn này này bù vin ít đàn này ta bằng thiếu hi tổ thì vam thì mi tam tại hin cái dòng a dòng gì vin rồi thì mi tam tại khát là khát cái dòng ngay hin cái vang in cái lạ đàn hi Israel te Egypt gama ko na an pui do Egypt gam sa nga nasaro kanan gama apui lu di zu pathinin tu ne ayo hi mấy lấy tiền ấy nó do ham pathini ko do ham ti dòng hi yết thiu ngai phát tác ghê lắm chứ, bắt hiện Israel Imphal Valley đã là đi ngay he, ai cũng nào, ao umi thì vang hiểu bà sao cái gì năng ngắm ta cái gì mà ai họ rằng cái hạn sản ngay, first anniversary cùng khát lên na Delhi ai muốn chun, cookie zomi mà mizo ti ding hết ti va, cái số president Pazang phát na ding cho, đi thấy lâu đến na, cookie zo ít tiêu hiện cha chu ít chỉ lâu đi vào lên thì cái là chú kêu compromise cái bọn đầu tiên rằng pana din ra chú chỉ rằng pana din là bao nhiêu mi pi chun mà chú lệ support cha chú killing bật hiện Lamkai cái này là hàng santan nó din là cái din rằng pan bao giờ khu key student organization Delhi president pan phải chú John dead thing này cookie cho cái món gì nó món nôm mà lại cái món cái hiện cookie chú lật đổ về giàu sai chân nghĩa sai rồi mà chuyện cookie cái tí chỗ hông kịp gen tàu thằng không sai ai bồi thì đấy chú sẽ hiện cái hồng quý tiền các tạ sản các tiền hiện thì cái tăng bỏ thế men mà khu nào còn là ai hụt bỏ thế gal zone ấy sinh bị thấy bát tiền thì các tạ sản giờ chú ama ai ta san ji ba chu ai ma ki gut lo di ti nei pa ti yong hak na ta ki gut de hi chi gal strategy ho ji siam ding ti gut na sa ta nei ding chu chung chu na chu pathin ga sa nai koi ngai ya chu ke wang chun je ho sa fat ban lengam thumin kim ve la tha chi mi ding a gua pathia nga ki su ni ma ka wal pathin gal sa pi li ho ding ai pi hi mo do ti na ya chu hita chu na ki thu pi thei ding nó hú dâu lâu đi ngàn nó ghé là lấy bị khổ sana cho Sunday sẽ ở bên đó cái ông phát bầm mày sa, bây giờ tay nó biểu sum liu sa, bây giờ mày dám nó gì mà, nó tạ sân lâu chun, tạ sân ngay chỗ bát thiên chú tạ sân tiếng là một lung sai lung hạ, cha cho ná tổ thể cho tạ sân biết bát thiên ná tổ lâu, cha cho ná có cái nuôi xì này bồi nè, à mà hung sầu độ riêng dòng lệ, cái hòn bát thiên phát tay tạ sân vào lệ. Ai wang juga kisah lo tu. Ahin cerita pada tu, ahin di dah tu. Selanga unified command jisu thei na jisun togo no siam thei la. Je wang tu, jadi tu chan ji do thei lo pai wang se ta. Hi gam hu di ga hi ikipi do hin. Hi gam hi thi chan gai hu di we ti tu na sei do we. Strategy u chu tham te le defensive role in the library. Ki vending pai. Min ai blooding ai ki vending ding pai in the book in the GP win. Tunin igam zong iki vend na ba event do thona be event do lo tam taw me. Ai bangin galden munam ta ji wa he a tupi he zoding pai tupi. Ichi chu gali zo lo wa ko he. Zo te ding ngai he. Zo te na ding a chu tu ne hi ito guru khel pha ni tai te hi history an ka hin history akon galti sa na aki ha si me aki veng jing ho
gala zo lam kai pone abulu on gal zoi sia chu ki ben pha diom sa deu bulu pha diom sa deu a chu ti la wa le tu na I thi bao I thi zom zom jeng deu tu nin inam bi pi bin I gel kho deu pen it thil dang hi lo ding zo ding pa bo I gel kho deu I ki chat ding pen o thil dang I pon zo lal ding pa bo I ki chat deu ei muda na mo tu chana I toi dan hi ket ete hila exposure do in kamu thing te ken gen mai ka exposure hi fight diu hilovin kamu exposure kam competition na kamu hi chu itin sep dan hi eu society su ken kha thin platform a do yo platform up chu ki expose no men ki expose apata chu na hung semo ngai lut na pa se pohem competition basis sa se pohem ka confuse ai chu kukin pi hi tu chana hi thing te ken gen space ki pe loi chu tu issue hi tu chana kukin pi space a pik loi chu district ka hi sectorial organization ai ki chai di wo mai chu organ I thu hi ai wa ga central in ena central in abodi dik tak pe ni ko hem ti moi chu kukin pi chu kukin pin a touch area ama administration area hoi taka central in amu kukin pi is the right platform ai ti he ai wa nga chu ji sectorial organization neu cha cha hung pot te ho hi they want to handle it first and then the final touch they want to touch with the cookie in pi manipur ka muai chu a hin la ji khang chop lu thei ki lo na chu bang hem ti le zilama platform le pressure group a pang ding te khan when it comes to political motivated khatong hi pha le politically motivated dong hi pha te hi le a talk sa share hung nei no mo discussion table a share hung nei no mo ji phat khale ama le ma organization omna pen dilute hilovin not only they dilute the organization which they belong they also dilute everything even they dilute the sanctity of the apex bodies central confuse chu space na akipi lo phat na chu hi chi iswa he power nei lo chu in pi ale power exercise thei ta lo so di banga petition writer bang mang hitaw cho ma he MEP ni koi da no ka se he su group here lang MEP hi jong la achula apex body ki ticket cho I parliament hi ke MEP ito so do ham ke he po I ha so be sewa I so mangu ham la ke he pun na ale ta chu I so da no di lo ham jong ke he po kukin pi I bol dan mo he e le ki analysis le he no hoi tain empower bolu tinu athu se athu pi chu mi pi be en kilom ta en zui leo hen chilanga su ke der ho chun izat sei jong le mi pi voice in pi alut le in pi in chi chu atu empower bolu ba hi le chi di hi cho izo ka sei ta chula chorchan pura ai telef ne yo kampu pio ko tu in yo chilanga STC nei ki duwa ita hi adu da I chop to lu mela le in pi na power play thei lo pha na chu what to do ta chu amit sai na hunga se ya talks political talks chu shu ke der so to ka nei sa hin we will be continuing this talk at each and then this government the center government is not going to entertain any other platform rather than the shoe platform at this juncture na but we have one material material khat in you chi ju bol na dinga chu public pressure dungju ya chu public awareness hoi tai boluwa public pressure dungju ya chu shoe te chu e ho hin assimilate bol khum thayu chu assimilate boluwa I content wa e ho sentiment pa chu su endorse sa thei chu ahin la to I sei bangwa chu I sentiment I public sentiment jong chu at this juncture we have one emotional sentiment but when it comes to political things and then nomenclature things we have different opinions mo chom longge le hung nei we chu ji pa kha ji phat kha le tu yen gola in pi ha de bang ha thelo in pi empower ball de ki ball thelo and somebody got a chance again out of that hichilai town vela hi uniform to wale le chu gal sat hi lo hin gali sat dinga le front line ai ki be de we gal hi aki man le volunteer ho chok sat di hi lo hi tunia ke ong gal sat thei kain line I'm just 50 plus kain gal ka ba hat di lai ta kain line isat nga le hoi ta sat di phin lo di gal hi tunia pasal zo sin izite chate inunga ho
มีในบอลปีนเอาจุอีทั้งว่าตอมเทลว่าแหละตัวนี้กิ surrender เทใน surrender นุ่มเราเลยกาลนสัตว์เดกาลนสัตว์ด่าชี้จมลำไก่เต้น formulation บอลจูที่จุยดีจำหัดจนนิสูปีหอวิน nomenclature 2.0 นาฮี center อาก็เขียวน่าเห็น political goal จุขัดอมเห็น dual agenda เนี่ยวินอามินจะพาดาวเต้นนี่เชื่อปีจิงโอเลยกิโบยเห็นไอ้เลยอะคนนั้นจุนอมหันเสียจุ central representative ปากก่อนจุเกี่ยวกับ nomenclature issue ปาดงจุเห็นเกี่ยวน่ะเห็นอาจารย์เราดึงอะไร we will talk separately to the government นั่นทีเลย government representative ปันอดอนบทนั่นจุwho will talk to you ที่ไอ้มาได้เดียกันตุนิน front line อเมริกันhoulimna bowling ที่จุไอ้ได้เดียเชื่อเดียป่วย government of India clear to us we are dealing with two umbrella organizations UPF and KNO but there will be only one solution nothing else ที่อะไรที่สิ่งขังที่ใจตันตัวจะ SA เห็น SA จะมูลอยดิทิวเลยอีกลุงโตดิวอีบอลเขลุมาเลยอีกไงดำดิวอีกไกด์ดิวอีกเสียเสียดูว่าอีกตัวมัวว่า center จุงอีกพินุยองเลย democratic ตาอีกพินุว่าเฮลจุน sympathy จุ่มดิ้ง center antagonize อีกบอลอะไรหัวดิ้งอาจจะ state จุ against สาย center เบจูอีลุงไทยอยู่ไง center ลุงกี่ฮอลเลยกันกี่ฮาเลย Zao mi tambe sevin, pachinga thiam ni tambe sevin kamo boi gamin. Zao mong sulho mo itin, pachinga thiam mong sulho mo itin. Kinai lut na lagi taas nan ki kol chao itin. Ikam sungo ubi do itin same power itin. Forget about 79 days. For such scale of violence, even a week is a long time. Silence is deafening. And I am very disappointed as a leader of my people. It feels that priorities are entirely misplaced. Do you think if the video hadn't gone viral, Prime Minister Modi would not have spoken? That is what the country thinks, and that is what it turned out to be. And the Chief Minister claims he came to know of it yesterday, and I think it is not incompetence. It is a cover-up. I happen to be from the party, but on certain things, on basic human rights issues, we as a country need to learn to go beyond party lines. Anong kam đầu tiên là ngay lên sự kiện anong kam pui na anong kam mo ding awang hi sinale hin pui akinak chat yeng nung kam lele ki pa na hi akipon hi in nang thinale nuksan ki hon hin sinale hin ki hon hi tu lai ta hi mi ho ho ding hin la hin lai ta hin kunok lai ta hin ni tu ane yo si gam pa ma ya ma ni lo si lam ta hin gan ma tu mi pamogin tu lai ta hai gal kilan han nang le mi thai tam pen ni ki ho hi thing ni te he ka hi bin boy lang noi po ni te nen la mi thai tam pen ni ka ji te ho ka na ka no si se ti che che ni tu hin khadi da hen mi ho se te ka an ka ji te ho ka ji nang le na ji ni pi bola ni sum la pa de ke ho le ti amati le hi akipat niya ko na pare tum niya ko na sa pang ka solo hi tu ni sa na hi do ni Katay sa inyong lugar Okay. India le Burma kana mi te nei pin. Le si chung la ka cheng thang be 7 gam mu thi gam hol thi dan ka hi povin. Ban gam be jun kota tam pen nei pin. Ti hi katawa jingka silen an ngola. Taw na kania tal office aga che ata chu kum khat la ke lang hi kum khat wal ke lom ling pon din kum khat wal ka hong taw le. Bible galbol ho Abraham hitata Moses hitata Joshua hitata Gideon hitata Deborah hitata Saul hitata Bible galam phale galam kai ho he from line a chiwe am hoi galmuna chiwa gala sado hi agal sa namona jong hun thidan jiwe hi Saul le achapa ho jong thidan wa hi ama wang David chu khatwe chu galum jong le front line a chi lovin galmuna ding lovin galum lam he phalovin aina awale ne le chon su ki bol do be ne hi he chun tulaya gali nei lai ta wa galum lam he phalo hela lamkai inei the na lai wala wang si hiding hi ya chun lamkai di chat ki ti chun
anam pumpin galan nei ting le amazon galam kaya pang ding hi ami pi te aman apui hoi ding hi apui hoi ding bam lo wa le hichlai nam mi te chu wang sitom ta nam mi te hi khati wa hi igamu hi ga se de pui pa te khanga pa na igamu nei ba su gam gai ne so na hausa na khu ga gam gai ne so na ale i hin na kha tu da ga wa le pya in bi na gamin hi wa so na ale iba ading gam tu na ichi pi ngam lo wa pi bo this igamu ba umi munda ngam lo Israel te dinga kanan gam da bang so igamu ba ya ki mulo lo ne le sa yong la tui ahoi apai bon se kai ung se gam ba uki zo sa te hung khan to na di pachin bla dia I khan to thine so gami pi bia I che gam su I da la wa gam zam san hoi ke kalung ba zo na gam su na dinga he na za mo pachin bang lo de na panu la pachin bang de ga tis gam hi in hin pi wai ta so na uki zo sa te in hin pi wai ta sa wang I chi pi de ga tis